Imina. Andi Nganza kwethu nakuphi la kufinyela khona ikhasi lethu Umtolo TV siyanibingelela. Ngicela ukuthi uma uqala nje ukuhlangana naleli khasi lapha ku-YouTube noma la ku-TikTok uwenze ukuthembekile, ulike lapho usuyasubscribe. Noma la ku-TikTok usifollowe ukuze uzohlezi uzithola njalo nje iy'ndaba zethu. Siniphatheleke lana udaba lukasisi olutrenda kakhulu lapha ku-TikTok. Oluvelayo kancane kancane lokho liyavela uma udlula nje amavidiyo nje ambalwa kuyenzeka ukuthi lokhu uhlangana namavidiyo yakhe kulokho kuphindelela. Usisi-ke lona undile enhle lapha ku-TikTok esizokhuluma naye osuku lanamuhla asicacisele kabanzi ukuthi kwenzakalani lapha ku-TikTok wakhe ngoba siyawabona amavidiyo yakhe uyawenza uyakhala unokubalisa okuningi okukhona. So sithe nathi-ke ake sizame ukuthi sisondele ngakuyena sike simfonele simuzwe ukuthi ithini into isitori sakhe sithini, mhlambe kukhona labo nalabo abangakwazi ukuthi thina bamsize. Sisacela ukuthi-ke okwamanje simfonele. Yebo, ukuze sizokwazi ukuthi sikhulume naye, sikhulume into ephathekayo kanye nosisi. Yeah. Sisi uyaphila? Siyaphila. Uzwakalela phansi. Ya bengingakuzwa suyazwakala ke. Bengithi ngiyaphila njani? Siyaphila sisi. Ngiyaphila. Umtolo TV le kufonela njengamanje. Ngiyabona namba isivile izolo. Siyayibona indaba yakho lapha ku TikTok wakho. Esingazi noma i-content noma yinto eserious kodwa besicela ukuthi nje usisi asiqale asithulele ukuthi yena ungubani, ungowakephi, ukuze sikwazi ukuthi thina siqhubekele phambili nendaba yakhe siyibona lapha ku TikTok lokho iqhubekile. Like ngisho manje. Yeah ma. Igama lami Luzanele. Wangikhumbuza kodwa ngiyibiza uMbuyisi because isibongo sami abantu abangeke bese-understand. Oh yeah. Indawo ehlala ngisemandeni. Semandeni ngokuhlala. Yeah. Hayi siyayibona indaba yakho sisilapha ku TikTok elokho nje iqhubeke njalo and iyawadonsa amehlo abantu abaningi, abanye aba-understand ukuthi noma i-content noma yinto e-serious. Serious mfethu. Serious. Kwenzakalani sisawuchazele kancane. Mfethu kuningi nje kuningi. Kana ngizolana naye. Ngimbambelele omunye umfana ilento nje ngingayisho. Umbambele omunye umfana elele naye. Yeah, be busy then. Yo, la kuba busy. Yeah. Phela kuthiwa kuyahlekwa noma kufiwe. Iyahleka noma kufiwe bese. Yabona nje umuntu yami ayikho right. Khona ngi-right kodwa phela kangako. Yeah, ninesikhathi singakanani niqhubha nobhuti? Noma singeke sesimdalule igama lakhe for ukuvikela isithunzi sakhe. Yeah, into sezongibophisa bengikhuluma igama lakhe noma ngimposta. Yeah. Yeah, it's not 3 years and 6 months. 3 years and 6 months. Sonke lesi sikhathi nithandana izinto nje bezi-right nje akukho obukubona kungama flows lapha uthando nithothi mhlambe kukhona la kulekha khona bekwenzakalani? Yo ndoda, like
yena mfana bethu benesikhwele yabo bekumuntu nje onesikhweli engawafuni nabantu abagay bekubuza mhlawumbe sixoxa ngabe mhlawumbe ukuzibuka i-CV ukuthi hayi nginye ngabe lezi zinto lezi yabo so bekumuntu ongakhonzile inkonzo ekamero kakhulu nakhona futhi lento benginaka manje bengazi nginaka ekuqaleni yabo ya phela umuntu awukwazi ukuthi umnake wayile usabona zonke izinto ze-right but uma usukuchaza manje ukuthi ububona inkonzo esekamerweni ukuthi akayithandisisi kakhulu lokho futhi kuhlanganisa manje nakhona kunendlela yokubeka hayi ukuthi ebeke esho nje direct ubheke yaqamba manje ukuthi uyangonga athi uyakonga ya ndoda manje ukuthola kwakho ukuthi kunomuntu okanje kukhona mhlambe oke wakutshela ukuthi umuntu wakho mhlawumbe uyambona ukuthi kanje kuwena uyafake kwenzakaleni akekho into ethi izothi besithandana sisubabili bengasiyinto yabantu abaningi yabo because bengafuni ukuthi ngihambe naye town ethi abantu bazosloya yabona nginganaki nje mfethu yabo ngisho bengabe ngikhipha nje bemithi yangikhipha afika ngishiya restaurant ehamba uhlele emotweni ethi akafuna ukuthi ibone abantu into ebedala ukuthi ngimthembi ingoba bengaze ngambamba nantombazane yabo nefoni yakhe nje bihlezi nje ivuliwe bengenabangani manje into kanjalo mfethu ya okay ifoni yakhe ngiyathola la ukuthi ifoni yakhe ubune access ukuyisebenzisa at any time bengesiyena umuntu wamantombazane kakhulu okusho ukuthi mhlambe izinkulumo zakhe nomuntu wakhe lapha makufika wena ubezidelete ngiyacabanga angazi nambele sibuthi bengazi ngangena message abafana bophela yayo bengibheka intombazane mina efonini nakhona futhi ngingayitholi bona 3 years no 6 months akaze ngibamba nalutho ngoba phela nakhwelezo manibone lokho zenza amantombazane njengamanje ikhona ivideo abantu abaningi ebanikeza imibuzo ukuthi I know why le video ingaphelelanga le ofike unokha khona lapha endlini nayo ngizama ukuthi ngistitche la kulelo khuzana la uzama osuku unokha khona usichaza ukuthi na ubani abantu abaningi bathi why ingaphelelanga ilapho la abantu abaningi baqa ukulahlekelwa khona ilokhu ngathini noma i-view noma i-content iyelo khuzana ye-video ukuthi kahle kahle what happened or either into nje uzicreatela yona kanti abazi ukuthi wena udleka kangakanani ngaphakathi ngifuna mama angazi nami ukuthi noma ngicimile noma ngithatha khona nje iphelele lapha because nginokhile mina umfana wabuza ukuthi uba ngasho mina ukuthi uba yeso ngathi bengakhili ngithi ngiphosha isicapha kanti akakhili ngagcina sengivula yena umfana ngimfica esegqoke i-under yakhe emhlophe lo munye ngimfica engakagqoki yabo so the time ngithi ngingena umfana ngiphuca ifone fast angazi noma ividiyo besicimekile noma ngingacimeki kodwa nje ngithi ngaso isikhathi nami inoka so wangiphuca ifone then bathi ngithatha phansi hawu manje hayibo inzima phela ubani oyintombi la phakathi kwabo bobabili indlela engibone ngayo ngicama ukuthi lo wami intombi kodwa omunye ngibona ifrontal yabo angazi ukuthi kaba because lo bengazi ambona ke kodwa bekhona ifrontal lapha futhi bengekho ufake i-makeup phakathi kwabo lento ibhlungu yona kodwa phela kuyadinga ukuthi uyikhulume ukuze ukwazi ukuthi udlule kuyona indoda so siyathola ke laphana ke ilokhuzane ivideo lenenye esibili lana okhombisa khona ama-emotions the way you feel uyakhala uzukhuluma ilokhuzane esiNigeria isithumacho kwenza ifanele ngishisa amahlungu kanjani ndoda ngiyayisola akaze ngiyisola kanje empilweni yami yonke ngiyabona phethe yabona nje uyabona ngibukisa ngabantu mina bese bengicasukile like bengiphatha kabuhlungu vele ngingazazi nokuthi ngoba vele nje ngifile uhlanya nje
Ngapha manje siyabona lapha ukuthi hayi ukhuluma usho isiNigeria nani ngisho ukuthi lento le deep le uma sekukhuluma usho isiNigeria phela that is not our language akulona ulimi lwethu lelo. I like having sinakho umuntu besidlalela esikoleni mina vele ngihamba yabo. Yeah. Nami phela ngimi nalo ihamba ngaso isikhathi. Yeah. Ish. Manje njengoba usivezelile ekuqaleni ukuthi ube umuntu ozoza ezolobola noma ezovela ekhaya I think 1st of August or whatsoever le date obukade uyisho 19 zika August bakhona kade sebazi ekhaya bathini uma nje ubhekana nalesi situation njengamanje ukwenzakalani osisibambe bazi kodwa abazali bebengakazi ukuthi bekumjolo ekhaya bebazi ukuthi abazali bami bebazi ukuthi mina ngisathandana nobaba ingane zami bebengakazi ukuthi sekhona ngoba bengiphuma ngithi ngiyakuyena yabo. Yeah. Okusho ukuthi olokhuzana osisi kade benolwazi lokuthi ukhona omunye umuntu okhona uyena futhi lo ozoza la ekhaya ezokhokha. Yeah, bebazi kusami bebazi. Manje ukhona umuntu oke wamxoxela ngale story ukuze mhlambe akwazi ukukhanselisha izinto kanjalo ukuze nathi sizobona ukuthi iyiphi indima esidlalayo ezoMtolo TV ukuze ukwazi ukuthi uthole umuntu ozokwazi ukukhanselisha ngoba ngiyabona ukuthi uyayidinga ilokhuzana into ezoba like i-counseling kuwena. Bese mina ngumZulu kade ngidiyema nama-therapist nabanye bezama ungisiza nokhuzana naye ethe uzongisiza ngabatshela ngathi like ngizokhona ukuthi ngihile ngendlela yami mina ziningi izinto engidlule kuzona yabo. So umuntu engikhuluma kahle naye nje usisi khona isisi othiwa i-drama queen. Okay. Naye wagileka yabo. So yena umuntu bengikhuluma naye kakhulu ngixoxela ukuthi nje yabo ngizoba right ngikhuluma naye ngizoya kuyena nje impangeni ngingazi nini. Ugayi ikhona indlela yokuzisola kuyena ukuthi mhlambe ngalento ayenzekile mhlambe udinga ukukhuluma nawe explain more ukuthi kahle lento yamqala nini kanjani izinto ekanjalo. Ukukhuluma ngicathi ngibabamba nje washo wathi ucela ukuthi angithi ekhaya vele bengiye ekhaya kubo bazali bakhe nje bebengithanda yabo angazi noma bebengithandela ukuthi bayazi ukuthi okay noma bebengithandela ngawe lokuthi ufihle ngawe lokuthi ugay angizwa ukuthi mhlawumbe ufihle ngawo lokho ukuthi yeah. After lokho wathi ucela ukuthi siqhubeke nendlela zesicelo zamalobolo yabo senzile abazali bakhe kahle senzile abazali bethu yena uzoqhubeka nomuntu athandana naye nami ngizomthola umuntu engithandana naye yona into ayishilo. After lokho-ke ngam-video call-a ntambama ithi ngam-video call asho asicela ukuthi ngiphume kuyena lokhu ngimncenga ngicela sengiblockile-ke yabo. Okusho ukuthi lento le into naye vele ya ela kuyena vele into ayifilayo kusho ukuthi kahle wena kade enzela kade ecashile engafuni ukuvela mhlambe nefamily yakhe mhlambe kungenzeka naye ayazi ngaye. Usho kanje? Ya ukungenzeka ukuthi nefamily yakhe mhlambe ayazi ngaye ukuthi ukanje mhlambe sebezothola manje ukuthi kahle yena okay. Yo manje lethi ayikho indlela mhlambe yokuthi ngimveze ngaphandle kokuthi angibophise. No masingagxili lapho ngoba ngisho ukuthi kuyena mhlambe okwamanje kuse confidential uyabo njobe engakafuni ukuthi yena kuvele asikwazi ukuthi yena singene kukhona uyena oyoziveza ngelakhe side kodwa wena ngoba vele usezivezile kuwena akukho kutheni nathi esingakwenza kodwa ukuthi okwamanje besizama ukuthi sikwazi ukuthi nasibe in touch nawe ukwazi ukuthi explainele nabantu mhlawumbe abazibuzayo. Yebo ma cha ma yebo sisi
so asikwazi ukuthi okwamanje singene kulokho ngoba okwamanje uthothi yena usafihlile akafuni ukuthi avele yena uyoziveza yena ngesakhe isikhathi thina njengamanje sizama ukuthi sikwenze siyoMtolo TV ukuthi sikwazi ukuthi sibe in touch nawe njengoba kade ngishilo ekuqaleni ukuthi besifisa ukuthi yena kube khona umuntu esingakwazi ukuthi yena sikulethe kuyena akwazi ukuthi yena ukhulume naye assistant the ways uku-assista ngakhona kodwa ke ngoba uveza ukuthi uzodila ngendlela ozodila ngayo okay siyasamukela ilokho zani isinqumo sakho kodwa ebengakufisa mina njengamanje bengathi mina kuwena ngisacela ukuthi ube strong kusona sonke isimo obhekene naso lokhu kuwukukhula kwempilo futhi kuwukufunda empilweni ngelinye ilanga kuyoba wena oyoxoxela omunye umuntu ngalesi story sakho yeah ngoba manje siyabona lapha ku TikTok ukuthi hayi indaba impela hayi ilokho ingenile abanye uyabona ama comment ngangena kuma comment ngawabheka anokuphikisana abanye bathi hayi content ngoba nivele awukazi umuntu wakho uzompost kulokho uzama ku TikTok yeah so nalokho ke ikhona njengamanje engingasho ukuthi kuyakusiza ngoba abantu abaningi abamazi umuntu wakho futhi wena omaziyo kanye nalabo abancane ke mhlawumbe abayidlanzana kabamaziyo ke ngoba njengamanje ukube bayamazi abaningi abevele sebamthegile bamveza uyabo ilapho la nathi kade ngingasho khona ukuthi hayi asinankinga ukuthi simveze ngoba vele useyazi vele kodwa ngoba vele sakhetha ukuthi azifihle asikwazi ukuthi nasingene kuyena bangaka abantu abazamile ukuthi mhlawumbe bakhulume nawe bakhombisa ukulekelela kulesi simo baningi futhi abanye ngibazibi singikhathele kazi bakhona bona bakhona abanye nje phela most yabo abantu besilisa abanye uzumqondo umuntu wesilisa noma uzoshela noma uzokusiza abanye phela balisebenzisa ithuba ngeke ngizilokhuzana ulokhuzana ugayi yena akanazo ingane akanangane mfethu yabona nje nami ngane mfethu umuntu osebenzayo noma uyasebenza namabhizinisi iwazwa ilimaza inhliziyo yakho hayi kancane angiboni futhi ukuthi usazoba nakho ukuthemba umuntu wesilisa empilweni umjolo vele mina besimjolo kahle yonke ngikhonzile yabo ngoba ngabreak up bengazani bangithisa ngathandana naye sahlukana ngathandana naye mfana akusizwe into engathi into engijwayele kahle into ngithanda umuntu ngiyafocus ngifaka amanzipho so lona ke bese ngimthemba ke bese yabona ukuthi umuntu abantu bangazwani bamba namuntu vele umuntu lo uzomthanda uhlezi kuhlonipha nesikhwele ngawe nje yabo ngizile ngifunda ngasho kulimazile sisi njengamanje ithemba kwezothando angeke lisaba khona lo fana naleya ngoma leya uyifakile lapha wazi wathi kusho ukuthi le ngoma wayidownload ayazi ukuthi uzobhekana nesimo esikanje ngoba uyakhuluma stress ayo phela ngoba phela manje kade ngilandela lento uyabona mina kuyibona kwami sisini ngadlula kuyona yabo ngayibheka nje ngadlula kuyona ngoba phela you know ukuthi abantu banama they had ama different strategies to attract to get that attention kubantu yabo so ngangayinaka ke ukathi later on sengikhombiswa usisi lo engisebenzisana naye lo sethi hayibo awukulandelele nayo indaba le ndaba le ikhona le ndaba le akuyona into eyicontent awukuyilandelele sibone ukuthi mhlambe ikuphi la esingakwazi ukuthi mhlambe si-assiste khona ngoba mhlambe besithi sozama ukuthi sikucelele abanosizo abangaba nosizo bekwazi ukuthi naba assist the way banga assista ngakhona
ngoba isimo esikanje singagcina kwesinye isikhathi ucommit suicide, kwesinye isikhathi yabo wenza izinto nje ongazihlelile ukuthi nawe ungazenza, ugcina usuyikhuza late. So ukuthi bengikusiza ethu. Yes, ukusizakala ungasizakala sisi. Kodwa nje lapha nofike kuthiwa kumele uyixolele. Ngiyasihleka guys, angicorrect. So lapha besafike bekutshela izinto nje ungayi-understand, ngifundile phela ama-comment. So bendimeje bethi nje ama-therapist awasizi wara into kanjalo. Ezinye zezinto sisiwami engazisho ukuthi isimo ubhekene naso njengoba uboshile ukuthi ukhona okhuluma naye. Lo okhuluma naye mekwazi naye ukuthi akulokhuzane akubonise the way akwazi ngakhona ukuthi akuconvince ngakhona. Iyona ndlela leyo ke ezokwazi ukuthi yena ikusebenzele. Ngoba uzokuxoxela ngestory sakhe uzoyibona wena esakhe istory sisincane kunesakhe. Uyabo? Ugcina kuleyo nto leyo usuzithola usuyakwazi ukuthi uphume kuyona. Mina njengamanje engikusabayo ngisabela ukuthi ungagcina kwesisikhathi mhlawumbe i-anger onayo ukhiphele enganeni, ukhiphele kubantu abasondelene nawe, uyabo ugcina sokuba khona abantu abaningi abaqhelayo empilweni yakho just because of ilokhuzane i-attitude njengamanje osunayo nokulimala enhlizweni okusokukhona. So ubona sengathi manje wonke umuntu uyabo uyakuhleka noma kanjani ngathi cha baningi abazolana nawe. Njengamanje ngeke ngabheka izolo the time sikhuluma. The time sikhuluma ngeke ngabona ukuthi khona kunzima. Uyakhuluma the way ukhuluma ngakhona but kudinga ukuthi umuntu understand ukuthi no usisi sesimene sikanje. Uyabo? Kodwa phela kuyona into wrong leyo ke mina. Sasamahloni manje. Hayi no ungashawa amahloni siyexoxela la ngoba masenzela ukuthi abantu bakwazi ukuthi naba understand ukuthi kuwena kwenzakalani isiphi isimo obhekene naso nalaba ababona ukuthi yena ngathi into eyihlaya bakwazi ukuthi yena inhliziyo zabo zithinteke bakwazi ukuthi nabaziyolane nawo ngoba kwamanje kunabantu abangasi understand isimo kanti wena ngaphakathi siyakudla. Kunabantu njengamanje sisiwami abanezinto eziserious abakhuluma ngazo kodwa abanakwa. Umuntu azanakwe ngoba esethatha intambo wazihenga noma esethatha isibhamu wasibeka ekhanda. Sokungasekho kuyixazulula leyo nkinga vele sokonakele. Uyabo? So njoba nje unengane nje kanje ungathothi mhlambe lo nto lokuzugcina usuyikhafulele enganeni which is wrong. Ugcina uyikhafulela kubafowenu which is wrong. Ugcina uyikhafulela kubantu abasekhaya which is wrong. Abangani obani wonke umuntu agcina sekekele lathi hayi kungcono ngigeze izandla ngomuntu ngithi ngiyam-assista noma mhlawumbe esijwayelene naye. Uyabo? So sizama ukuthi ke akube khona indlela esizokwazi sikhulume kahle kanye nawe ukuze mhlawumbe ukwazi ukuthi udlule kulesi simo. Lo okhuluma naye qhubeka futhi ufocus kuyena nixoxe the way nixoxa ngayo kulesi simo lesi uzodlula. Asikho isimo esifika kumuntu singadluli. So nje kungiphathe kabi ke ukubona impela ukulesa simo lesiya kodwa ke sibonga ukuthi okwamanje usuyakwazi ukuthi uphendule. Uyabo? Ngoba ukuba umunye umuntu obona ukuthi mhlawumbe umuntu wakhe uyaziwa ngabe sikhuluma enye language njengamanje ngabe sikhuluma ukuthi kade engakhulumi ngani nabantu abathembayo ukuze akwazi adlule kulesi simo mhlawumbe ngabe usuthatha intambo wazihenga because usubheka ukuthi lo muntu uyaziwa nawe ngala uyaziwa. Kuyinto kanjalo nje sisiwami. Ngiqinisile lapho abantu kusena abantu banziyadlala ukuthi no njengeze ngisho phela khona bayaziwa ku-TikTok bacela ukuthi ngilokhuzane ngenze content nabo kube ngathi mina ngithola umuntu like i-content ekhapule yabo bathi kube ngathi umuntu sengimtholile umuntu esilokhuzana naye izongivala amanxeba manje abantu ba-understand ukuthi wena first person shame yes
Nawe uyabona ukuthi abantu abaningi bazitshela ukuthi i-content ingoba ilesa siqephu sevideo eyokuqala oyithathile usanokho eminyango ividane yaphela nje yes ividane yaphela kungalindele emuntu it's like ubusafuna ukuthi it's like ubusagrabha i-attention yabantu ukuthi hayi abaqale banginaki bese apho sengiyaqhubeka ngiyiveze ivideo uthina after this kube sekwenzakalani manje abantu abasaboni ukuthi kwenzakalani sabakubona manje usowubuya usowumuntu okhalayo usowukhuluma nesiNigeria hey it's too much so manje vele abantu abaningi bazuza kuwena ngalento ukuthi hayi asizameni ukuthi sibe nelokhuzana senze content naye kube ngathi mhlambe khona umuntu asamtholile izinto ekanjalo kanti kube nje mhlambe into ithe ukunaba yaqonda ukuthi inkulumo ukuthi into ilokhuzana inkulumo yeni ibisiqhubeka kanjani ngaba abantu abaningi banakho ukunderstand abaningi nje aba-understand ukuthi kwenzakalani and no blame yaziqinisile yes ngoba phela manje impilo esesiyiphilayo manje sekuyimpilo nje ye-content okay nje lapha content abantu iyabona futhi kuyaphumeka nje phandle awuna nkinga angaze ngiphume namahloni ngisami abantu othansi ngikhona ngikane bangidabukela abantu bangithanda ukudashukela mina bangidabukela yabo yonke leyo nto leyo inkinga nje futhi ukhuluma nabazali sengishaya ubhala ukuthi ngisengaposti izinto kanje and abazali ngiyazi bazokwazi angazi ngizoqala ngithi ngikhuluma kanjani baba bese baba bese straight ngale ndlela so nami bengithi ngiyaposta nje yebo ngijwayele ukuposta ngithi ngiyipostela nje bengingazi ukuthi mhlawumbe ivideo igcina itrenda kanje ngisipostela nje sekudlala bengicabanga ukuthi leyo ke sizoyikhuluma njengoba sisiwe ubususichazelile ke sonke story ukuthi kwenzakalani kuwena lapho ke elokhuzanini usempangeni noma usebhay uyasebenza noma uyafunda lesimo sikuthola umuntu osebenzayo noma umuntu ofundayo ngathi ngisebenza yaphela contract umuntu obekade esebenza waphela contract yezwakala ngoba manje kuningi okade kungenzeka ukuthi mhlambe umuntu ofocus esikoleni yabo sokubuza ukuthi ke njengoba ulapho ke eBay mandeni nayi ngikhohle le ndawo ukuthi lezi ndawo ezangala zinokungidida imandeni njoba usemandeni umuntu oyihlalela yedwa ngithi umuntu oyihlalela yedwa abekho abantu ebasekhaya abaseduzane nawe nomndeni uhlala nomndeni hayi kezwakala ke sisi ngicabanga ukuthi lokho ke nakho kusinikeza ithemba lokuthi bazokwazi ukuthi belokho bekubheka ukuthi ukhona egcekeni kwenzakalani ngoba kwesinye isikhathi ungaze uthole sokukhona ukuphazamiseka ukuba khona uyabo ngenxa yanemicabango lokho nayo kodwa igama engaziwa ngalo nje kakhulu Andile so uzanele igama lesibili waziwa ngalo kakhulu uAndile Andile 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 hayi siyakuzwa ke sisandile ke ekungijabulisayo nje ukuthi bakhona abomndeni ohlala nabo abazokwazi ukuthi balokho beyihlo kuwena uyabo kunokuba umuntu ahlale yedwa lokho ikhona ukuba ingozi futhi kakhulu ngoba manje each and every time uhleli kuzobuya vele lemicabango yabo hayi sibonga kakhulu sisi ithuba usinikeze lona okwamanje akukho okutheni nami esengakusho kodwa nje ngicela ukuthi uzinakekele uzama ukukhuluma nosisi lo ukhuluma naye ngicela ukuthi ufocus kumuntu oyi-one ungafocus kubantu abaningi ozoshare nabo istory sakho because abanye bazosikhipha sesingesesiso lesi wena ngendlela obeke ngayo yes ngicela ukuthi nje uyayazi nawe indaba kuthiwa indaba emnandi ngama-spices yabo so omunye umuntu uzomtshela istory sakho